To je borba, ne? Nervozno pred startom. Aj, grate. Ajde! Ajmo! Ajde! Roke, roke! A imaš svojega, nimaš? Da ne. A? Evo 29, dobro gre. Ne, svoj aparat imaš? Slikova imaš? Svojega nimam, tole je od Kašpera, sam lahko s tem slikam komot, ni panike. Tem pa je to prav. Usam. Leva roka, Žiga! Gre prav. Leva roka, Žiga! Odlično je to! To je ta tempo, ajde! To je to, boljš ga nimaš, ajde greš zdaj, greš! Leva roka, Žiga, jebeti! Ošto je ošto roko! Leva le se dela! Zibaj z rukami! Super je to! Ajde, Rude, gremo! Kaj bo zdaj bila na vaje? Odlično je to, gremo! Noro. A imate tekmo pol danes, kakšno? Ne, naslednji teden bo v Celu. To bo noro, že vidim. Kristjan, samo 800! Kristjan, 800! Kristjan, 800! 800, Kristjan, finiširaš! 800 greš! 800 greš, finiširaš! 800 greš! Gremo! Gremo! 2-0-6, 2-0, gremo! To je to, idealno, ajde greš zdaj, greš! Ajmo! Dobro je to! Razpali! Roke! To je ta tempo, ajde greš! To je to, v nulo mate, ajmo! Treba izdej! Treba izdej! Ajde greš! Evo finiš! Finiš! Ajmo! Finiš! To je to, ajde napali, gremo! Nebeš ništa! Ajde greš! Greš! Ajde! 10! 13! To! Evo ti!